Ka kotloloho ho tswa SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re utlisetsa ditaba ka puo ya Sesotho seo re di thakgolang ka ho lekola tse itlhommeng pele. As of today, 23 businesses licenses have been issued. Approval of land use applications have also been expedited. Mmuso o ipileditse ho bahwebi ho sebedisa monyetla ona ho tswela pele le ho ngodisa mabenkele a bona. Ha jwale ke mabenkele a 23 a atlehileng ho fumana di-license Gauteng. When I travel around the world, there's this perception that South Africa is just about safaris, about Table Mountain, about the beaches. Letona la bohahlaudi Patricia de Lille le morerong wa ho bapatsa botle ba naha ena molemong wa ho hohela bahahlaudi ba matjhaba. Endaweni yesigameko ngibuka lapha kwivideo ekhuluma umkhwenyana ngavele nje ngangazazi ukuthi umkhwenyana lento uyenzele phezulu kwasiphi isimo. Lelapa la Nontobeko Cele ya bolailweng ka sehloho ke motho ya neng a tlilo monyala le ntse le ipotsa dipotso. Moifo o boetse o hlophiseditse tse mothangwana re a amohela re tsamaya mmoho le Agustin Letlalo ha re wele kgabong. Letona la lefapha la ditjhelete le ntshetsopele ya moruo Gauteng le bogammaile le re mabenkele a 23 e kuruleni Gauteng a seng a fumane di-license tsa kgwebo ka katleho. Bekeng ena mmuso o atolositse nako ya ho ngodiswa ha mabenkele ho arabela ditletlebo tse entsweng ke beng ba mabenkele. Program e thusetsang beng ba mabenkele Gauteng e se e thusitse dikgwebo tse fetang 25. Since then, the number of applications received has increased, leading to corresponding increase in the number of returned applications, which now stands at 2,677. The number of applications from non-South Africans presently stands at 2,818. Babang ba bahwebi ba ntse ba tswela pele ho ya ditsing tsa boingodiso. As of today, 23 businesses licenses have been issued. Approval of land use applications have also been expedited, with 93 of these applications approved in the city of Johannesburg alone. Letona la lefapha la ditjhelete le ntshetsopele ya moruo Gauteng le bogammaile le ipileditse ho bahwebi hore ba sebedise nako ena e ekeditsweng ke mmuso ho ngodisa dikgwebo tsa bona. This extension should not be seen as a time for relaxation, but as an opportunity to ensure that all necessary compliance is done. This includes the obtaining of the necessary health and environmental certificates, as well as other necessary documents. Bahlanka ba lefapha la bophelo ba tswela pele ho thusa lefapha ho netefatsa ditokomane pele beng ba mabenkele ba lokollelwa di-license tsa bona. Sepolesa se fuputsa nyewe ya polao ya batho ba bararo ba lelapa Vosloorus e kuruleni monna mosadi wa hae le mora wa bona ba fumane ba ena le maqeba a ho thungwa. Ke matsatsi a robong fela letsholo la matsatsi a 16 a kgahlano le tlhekefetso ya basadi le fetile mme lelapa la Nontobeko Cele ya dilemo tse 25 le aparetswe ke leru le letsho ka mora hore moradi wa lona a bolawe ka sehloho ke mmelaelwa Sibusiso Mtaka eo ho tlalehwang a ne a le mohlankana wa hae. Ketso ena e soto e etsahetse ka labobedi borwa ba Durban provinceng ya KwaZulu-Natal. Maikutlo ba lelapa la Nontobeko a sithabetse ka moralo setopo sa moradi wa lona se fumanwe se silwe ka rammila sena le maqeba a ho hlajwa. Melaelwa o tlalewa ha ile a ipolela ile yena ya bolaile Nontobeko. Kgadisong ya video a rometseng ho marangrang a dikgokahanyo. Diphuputsong tsa mapolesa a netefaditse ha mmelaelwa Sibusiso Mtaka a fumanwe a iphanyehile sefateng a se a hlokahetse. Mase ibona kwivideo kwangathi mina kakhulukazi ngathi ngiyayibuka. Ha re a kgola mahlo a rona ha re bona video ho social media. Sehloso ngwana rona a bolailweng ka sona ha re tsebe hore ke hobaneng a entse ketso ena. Hobane
re ne re monka e le mokgwenyana wa rona. O ne a sa re jwetsa hore o na le sello ka Nontobeko. Uyenzele phezu kwasiphi isimo. Rangwana Nontobeko o latola menyenyetsi ya mmelaelwa kgatisong ya video mo a bolelang ha Sebosiso e ne e le mohlekefetsi. Ore ke yena ya ileng a mo tjhaisa ka koloi e le mo Nontobeko a ileng a fumana tjhelete ya RAF. Ke moo ba boneng hore o hlekefetsa ngwana wa bona. Nontobeko. Lelapa la mmelaelwa le tshositswe ke ketso ena ya morwa wa lona. Re utlwile ka baahi ba tlileng ho tla re bontsha video. Ha se motho a neng a rata ho bua e sa le bonyenyaneng ba hae e le sefela pelwana. Mapolesa a butse nyewe ya polao. Mui ha re hatela pele Institute ya mafu a tshwaetsanang e re ho bile le keketseho ya matshwao a mafu a kang mokgohlane, makgopo a masisane le hlooho e opang kwano Afrika Borwa. Rubella is a mild infection, as you've explained, and it presents in children, usually in South Africa between the months of September to December every year. And the reason for this is that South Africa, until this year, 2024, has not included rubella vaccine in our expanded program of vaccination. So every year, in springtime, we see a mild increase in the number of rubella cases that we pick up through our fever rash surveillance at the NICD. Now, rubella is transmitted through droplet transmission, through respiratory droplets, and it's not very infectious. And what happened during the SARS-CoV-2 pandemic was that the non-pharmaceutical measures that were implemented to control SARS-CoV-2, that's mask wearing and social distancing and the lockdowns, all prevented the transmission or the spread of rubella during the spring seasons. Seboka sa G20 se tlang ho tshwarwa isao Afrika Borwa se tla bontsha boiphihlelo ba naha ba baahi ba matjhaba. Sena ke ho latela ditlaleho tsa letona la bohahlaudi Patricia de Lille ya neng a thakgola letsholo la bohahlaudi hlabuleng lena Soweto. Le fa Gauteng e kaiwa e le sefala sa ikonomi ya naga, e na le ditšhono tsa mafelo a bojanala a baeti ba ka etelang. You know, when I travel around the world, there's this perception that South Africa is just about safaris, about Table Mountain, about the beaches. And that's not true. There's one great street called Vilakazi Street, and the greatness about that street is because it has 2 Nobel Prize laureates, something like that, which is Desmond Tutu and Nelson Mandela. So it's a pride of Johannesburg. Ngogola bojanala mo Gauteng bo tlisitse lotseno la diranta di feta dibilione di le 30. Bagwebi mo Gauteng ba dumela fa matsholo thotloetso a mofuta o a tla ngoka bajanala ba le bantsi. Soweto is welcoming, Soweto is ready to host you, Soweto is safe. If ever you want to experience freedom, this is the first place to start in the country. This is the birthplace of freedom. We are training the chefs for them, and now our chefs are going out to the industry, especially the kitchens of Soweto, to train the others that didn't have an opportunity to come to culinary institutes. Tona de Lille are ngwaga wa 2024-25 e tla nna ngwaga o kgatlhisang mo lephateng la bojanala morago ga leroborobo la COVID-19 leo le bakileng gore dikgwebo di le dintsi di tswalwe. Offense Stimo, SABC News, Soweto. Lefapha la naha la dipalangwang le hlapantse hore le tlilo matlafatsa matsholo a lona a polokeho mebileng sehleng sena sa monyaka. Bahlanka ba makalatsa molao ba tlilo romelwa ka bongata bo thibang letsatsi mebileng ya Afrika Borwa ho matlafatsa matsholo a polokeho sehleng sena sa monyaka. Sena se etswa ka morao hlokala ha batho ba fetang 500 dikotsing tsa mebileng. Through those operations, we have arrested
3,000 people, a third of the arrests have been of people who have been driving under the influence of alcohol. 250 have been drivers who've been driving at excessive speeds. Bakganni ba makoloi ba eletswa hore ba kgaotse ho sebedisa disebediswa tsa technology e le ho qoba dibaka tseo matsholo a polokeho ya mebileng a tshwaretsweng ho tsona. It's very unfortunate that when people are using apps, to run away from traffic, but ultimately when they do that, they are making our job a little bit difficult because we would want them to arrive safely at their destinations. Boholo ba bakganni bo ananetse botema ba laola sephethephethe ka bongata mebileng ha ba bang bona ba hlahisitse mathata o ba bileng le ona maetong a bona. It's good, but nothing to do with the enforcement. No, it's okay because, at this time of the season, anything happens. This is a stop for almost half an hour now, so this is not too nice. Bahlanka ba makala a molao le basebetsi ba pholoso ba thoholeditswe ka mosebetsi o tswileng matsoho e le ho netefatsa polokeho ya mebile ya Afrika Borwa sehleng sena sa monyaka. Hare hatela pele moetapele wa mokga wa Podemos naheng ya Mozambique Venancio Mondlane o ipileditse ho batshehetsi ba hae ho tswela pele ka matsholo a boipilaetso. Afrika Borwa le Mozambique di bile le kopano maemong ana. Re lekola ditaba tsena le tse ding tsa SADC. Mozambique e tobane le maemo a reketlang a dipolotiki ka mora dikgetho tse bileng ka Mphalane. Tebello e kgolo ke hore lekgotla la molao wa motheo la naha ena le tla etsa phatlalatso ya lona ka sephetho sa dikgetho. Issues of security, stability, and also the issues of communities around the border area, which are very important in terms of moving forward to allow the transportation of the various goods. As Mozambique, we assured our counterparts that we are now waiting for the results. The final result would be announced by the Constitutional Council. Maemo re nang le dibohong la dibombo a ngongorisa mebuso ena e mmedi. Lemamba is a very important transport corridor for us and in fact has become the most important land port in the country, overtaking Beitbridge and also Groblerspost Post. The impact has been negative. By now we're counting about $54 million that of losses. Ho sa le jwalo Namibia teng lekgotla la dikgetho le file mekga e mmedi e sa khotsofalang ka sephetho sa dikgetho ho fihlela hosane ho lekola dipampiri tsa ho kgetha. Mekga ena e re ho bile le ho se tsamaye hantle ha dikgetho. E batla ho phephetsa sephetho sa dikgetho tse bileng kgwedi e fetileng le hoja commission ya dikgetho e sireletsa qeto ya yona ya hore mokga wa SWAPO ke yona o hapileng dikgetho tse akaretsang tsa naha. Eskom e phatlaladitse tahlehelo ya diranta tse dibilione tse 55 ka morao hulwa ha lekgetho selemong sa 2023-2024 sa ditjhelete. Mabaka a sehloho a bakileng tahlehelo ena a kenyeletsa timatima le sekoloto sa bareki ba sa pataleng kapa ho lefa tse ding tsa dikoloto tsa bona tse ntseng di nyoloha. Ho latela phatlalatso ya Eskom, tahlehelo ya dibilione tsa diranta tse 55 e tlile nakong ya diphephetso tsa tsamaiso le tsa ditjhelete ka lebaka la diphetoho tse kenngwang tshebetsong. Le ha ho le jwalo, Eskom e dumela hore maemo ana a hlobaetsang a ditjhelete a tla fetoha haufinyana. Those results show an after-tax at an operating level, a 25 billion rands loss, which is a better loss compared to the previous year. However, we regret the fact that is a loss. Molaodi wa phethahatso wa Eskom o boletse ha molekodi wa dibuka a boletse ha dibuka tsa bona tsa ditjhelete di bontsha hore hona le kgonahalo ya hore maemo a bona a ditjhelete a ka ntlafala. This is a qualified audit opinion that we've received. What's more worrying, as the chair indicated earlier on, is that a number of matters that have been highlighted by the auditors essentially stems from the last 2 to 3 audits. Letona la motlakase ngaka Kgosientsho Ramokgopa o lebohile Eskom ka ho fokotsa tshebediso ya diesel le ya timatima. Le ha o le jwalo letona le ngongoreiswa ke tjhelete eo bareki ba ikolotang Eskom.
I think there's an existential problem that is facing Eskom. So the chair shared with us the period under review, the municipal debt ballooned to 74 billion. If you were to stretch it to now, as I stand before you, it's sitting at about 95 billion. So Eskom e sebeletsa ho etsa profit ya diranta tse fetang dibilione tse 10 ka mora ho hulwa ha lekgetho isawo. Nyewe e kgahlano le Agnes Setshwantsho ya qoswang ka polao ya amang a maloko a lelapa la hae hore a fumane tjhelete ya insurance e tla tswela pele kgweding ya Pherekgong isao. Setshwantsho o tjamelane le diqoso tsa polao tse pedi tsa tlatlapo e ka sitana le ho sitisa toka ho phethahala. Agnes Setshwantsho o tshwerwe morago ga gore a bolae setlogolo sa gagwe gore a bone madi a insurance eo a neng a mo kwadisitse mo go yona ya dimilione di le 3. Bonolo Modisaemang o tlhokafetse mo ngwageng o fetileng mme go ne ga kaiwa fa loso la gagwe e le la tlholego. Mongwe wa losika o ne a nna le pelaelo mme a begela sepodisi. Diteko tsa morago ga loso di ne tsa kaya fa a tsheletswe botlhole. Re sa le fo dipatlisiso di ne di a supa fa a kwadisitse bontsi jwa losika le ditsala mo insuranceng gonne a fitlheletse makwaloitshupo a bona ka botsotsi. Kgotlatshekelo ya Magistrata wa Molopo e ganetse Setshwantsho ka beili e kaya gore a ka nne a tshaba mo nageng gonne a na le balosika kwa Botswana. Mmagwe e leng Brenda Matolo o amogetse tshwetso ya kgotlatshekelo. Yo nna ke itumetse thata go fitisa selekang. Moragonyana ngwaga ono kgetsi ya gagwe e ne ya fitisediwa kwa kgotlatshekelo kgolo ya Northwest. At least now she'll ventilate the issues that she wanted to ventilate. At least now we'll get some sense as to what is happening in this matter. Mo ngwageng ono setopo sa ga Justice Setshwantsho e leng mogatse Agnes Setshwantsho se ne sa epololwa kwa motseng wa Disaneng kwa ntle ga Mahikeng. O tlhokafetse ka ngwaga wa 2015 mme go dumelwa gore loso la gagwe ke la tlholego. Ba lelapa la gagwe ba ne ba belela gore a ka tswa a bolailwe. Ke le jona ya ka losika re ya ka family gore re itse re se se jileng ngwana ga bogo go ga rona ke eng. Setshwantsho o se ka kgetsi gape ya polao ya ngwana wa gagwe kwa Kuruman kwa Northern Cape. Zebulon Maine, SABC News, Mahikeng. Jole ha re bone hore mebaraka e sebeditse jwang ha JSE e kwalwa horeng ya bohlano. Ranta ha ya sebetsa hantle papisong le ditjhelete tsa dinaha tse ding le dolara ya Amerika e phahameng ka ho fetisisa e sale ho qetela ka 2022. Diabo ha dia sebetsa hantle. Ditheko tsa thepa di sebeditse hantle. Mui o ka ikopanya le rona ho social media re a fumaneha ho Facebook ka ditaba dikgang _ X ke ditaba _ dikgang le ho phehisa ditabeng tsa rona ka video ya WhatsApp kapa wa subscribe ho YouTube ka SABC _ dikgang. Weso ho rolla ha so qeta muru ha re kopane hape ho sasa kopana le moifo wa Setswana ka hora ya borobedi di fumutang wa latela ka bolipi khotso. tsedi ke le boa ba bui ba duma tsa bile passenger re shebile hona simba ka jeno bo ba karola e ka bola phriba hona ha o tla hlobele pula tsena sala se se shebile hona ka haro kwa Natala o tla jwala hona ka haro phriba tsa mamlodi e tla be pula tsena tsa batho le dikgoma se shebile ka thoko go mabopoteng o hlokomele hore e tla be le fela moya e sa yang kae ho sane pula tse matla di hladi hanele hona ka thekong di akaretsa bolo ba Free State ho jwala ka haro Gauta polokwane se tse di fitla hona ka haro Mafikeng empa re shebile hona ka haro kapa botjhabela o hlokomele fela e tla be le fela mafatsana a jeleng a duma hona jo tla fitla hona ka haro kapa bophirima ho pula tse beletseng ha re shebile hona ka haro kapa ba burablipi ba tse tlhokomedisa hore hona ka haro kwa Natala petro tsana mle le boholo ba Gauteng o tla fitla hona ka polokwane o tla hle ho nipuna tsena tse matla ha sale ha re shebile hona ka haro kapa bo tla hle e be moya ena e matla e kana ba ka hore citizen ya sale re shebile hona ka haro kapa le bo tla jalo ka haro kapa bophirima o tlhokomele le hona hore ho tla hle ho foka moya o tsekile moseselo o ma ka re mohla e tshepula di anele tse matla hona ka haro ho thekong le boholo ba Free State sentse ke sele ba hona ka hare ho
Freestata re kgateng teng mahlokile la ha sa motho ha re shebile hona boholo ba Gauteng dikgradi di ka tlase fela ho 30 ho pakang hore o tla hlotshise fela ha itikanetse ka mafatsana a itseleng a duma re shebile hona ka for ena geng e tla hle re thifela ho 20 a motse e tsheletseng ka ho fela polokwane le teng sentse re shebile hona ka thoya ndo ho shikokomela re kgrate di ka tlase fela ho 30 ntle fela le ka Mesina e tla hle re thifela ho 30 a motse e meraro ka ho fela o hlokomeleng hore tla hlotshise Caroline o tla jala ka Emelo le teng dikgradi di ka tlase fela ho 25 ho pakang ro tla hlophola re shebile ka Standerton le sentse salwana ka Secunda le tente hlopelo ya re bala ka Takaro KwaZulu-Natal Lady Smith o tla fela ka Vryheid le teng o tla hlotshise dikgradi di rita fela ho 30 ka ho fela re sentse re shebile hona ka Nojoli sentse salwana ka Maletswayo o tla hlotshesella rita Komani qale fela ho 14 ho fihla ho 30 a motso e mina ka ho fela re shebile Linksberg o tla ka Vista sentse salwana ka Beaufort West le teng o tla hlotshise dikgradi di rita fela ho 30 ka ho fela Apintoni Carolina sentse salwana ka Calvin lona ka Rosa Talent ho hlokomela hore tla hlotshise hona haisale Hak Freestata ka dipula mafatsana e tshedeng ngada duma re shebile ka Bothaville ho tla jwale hona ka Bloemfontein sentse salba hona ka Welkom ho tla tshetse fela hitikanetseng Wepener tla qale fela ho 12 ho fitla fela ho 30 ka fela re shebile ka Vryheid le hona ka Tosca o tla fitla hona ka Taung teng ho hlokomela hore tla hlotshise ba bua tsa bula kalo be etso khotso